بریت ماشوانی هجاب شناوره که کرد برنامه چما بردام دکه نخش مجد دومه مگو پیشنامه کل به پارلمانتوی و نوارکای چیه چتی آخافتن کی چه دبیجه مو هبودا د برنامه یکم ده وش رو بکن نوارکای بکولن به میوان خوره دبش دیام دیجه امی بچه کل سر رجارد نمی بس پیشنامه بکن لی لام دیجی داوی هفته کنفرانس که گرینگ پیکات پیواژوی آشتی جواک پیواژوی آشتی جواکی و مینا که دنیای به سرناوه کنفرانس که لام دی پیکات دروژا بردوام کرد و نیرین و نخاندنین گلی که باکش ترکتن دوی کنفرانس ده هروها کاملا مافی مروانجی راپور چاودری پیشکشی و کنفرانس کر جنیزی که دوست دروپلان از خیرات من پیک دهات او راپور و گلک مینا که نخاندنین گرینگ و شروعی مهم تدا جهت گرتن درباره وی راپور دژی میوانک مه بده همان دمیده نری کاملا ما فهمیروان یه هرمی تایر ساچاقlı به مرایه برست تایر مخیراتن سپاس ناف خیره دم خوش سلام سپاس برز ممتیم ناکتر و برز رفاترونیم بوان ر بسا پیشنمه دیگر و بسا پیوجه آشتی دیگر که میگو ساله که در باس بو هیچ تشکه بر بچاف تشکه که همی دیگر تونیه وجد راپور خود بحث سال نسالی که بحث 2 سالان کرده همان دمیده و دیگو کی چی گوتیه راپوره که چافدریه بو ای هده یعنی کاملا ما فهمیروان دما کو پکی که سلیمانی شکی خوب آوای که سمبولیک شوتاند و کی کاملا لوی درا جی گرد ریوبری و لوی درابون و هم به چافدری خوب وان شوپاند از بارم چافدری وان جد راپور ده هبو ده همان دمیده چه پیشنیاری وان هبود راپور ده تایبتی چه جهد کرد به کرتاسی خوازم نک خالان جوان فرم یعنی راپور یا مهم چه بو بیاوه یا هری سرکه کدوی حکومت بینه وی عالیه وگرنه وی عالیه چه پیشنیار ده هات کرند وی راپور ده براستی چند تشخیص هبون در راپور ده هم دستپیکه و حتی ایرو چه قومی چه بو چه نبو چه حوجه بو بهاتان کرن چه نهات کرن باوریا گل و آشتیا جواکی دناوا گل ده و چه خاص جهتر بگره و بهتر چوا گل و یا پیشوازی بکه هنک لسر وان اساسا مهات بون سکناندن اویا وکی کد زانن جخوا وکی وظیفه که فرمی نبو لی وکی کاملا ما فهمروان دست پیکا خباتا خو حتانی نا کو نیزی 40 سالیه هفته که دنه 40 ساله خو تمام دکه جخو ویا وکی آرمانج دبو پیشیا خو آشتیا جواکی شر و پیفچونن کو د قومین جبونا سکناوان چالاک به راپور خو بگره به جهان راپور بکه رایگشتی راپور بکه جخو و کارو خبات دانی پیشیا خو ما که ماسیه که براستی خواست اما که ماسیه که جب گرن کو تو چافدرین جواکی دوی پیواژو دگر کو جه نگرن کسین رایدارن دولتی مثلا نگوت که داوه ساقبه براستی راپوره که تیرو تجربو براستی یعنی نوارو خورد بو تیرو تجربو و حتی نهاجبو وی پیواژو کاره که بیفرنگی یا مندی از بار نات بکرن جبر وی که داوه ساقبه تستریده نبود سپاس اویا دستپیکه و ما شخو بریاره وی دابو ما گوتبو کو امی چافدریا وی جخوره بکن وکی وظیفه که جپیشیای و جی خواستن ما هم جرایدارن دولتی هم جی ام بجن جرخصن جپکره و بریاوی جی بخواستنا هفدیتنا ربری پک برز اجالان لیمرالیه جی مویا خواستبو لدوی سردمی دا کو اف روش درکت و پیواژو که ویاویج درکت پیشیامه ما گوت اف وظیفه اخوی ما پارێزیە وەزیفەیە خۆی و حتانی vêga di nava civakê de hemû van êş û elem û pirsgirênkê ku derketine û ku em ji bûna vana ji holê rakin wekî wezîfe wekî em bêjin ji xwe re tiştekî wîcdanî hesibandine divê em wan karûberê xwe bînin cî ku ev roj derket meydanê me got em ê ji roja destpêka ewil hetanî niha gelo kî çi gavî davêje kî gelo wan gavê ku diavêje جبونا آشتیا جواکی چه قاس ریوت که چه قاس ری دگره چه وره کرن ریو زیاده تر و به باوریا گل زیاده تر و آشتیا جواکی و زیاده تر جیب گره کی جان خال ورن کرن کی جان همو اساس نین پجراندن آنجی ام بجن پیک نین و او باوری چوا بشکی آنجی اف چاره سری و دیسا پشتو وره کرن مگو ام خواست ام همو وان خالان چافدریا ویکن او راپور کره
دهمان دمه جه هر کسی را جرای گشتی را جی و دهمان دمه ده جی مخاطب را جی ام وکی راپورا کی آماده کری ام بوان را جی پار بکن کو بکار به او که ماسی چنه پرسکرک وچاو بیتن چاره سرکرن جبوناوی فکر و رامانن جواکا سویل وکی ام بیجن کومله اما وکی ام بیجن کسن و ریو سازین کو دوی خالده تشغلن چه دفکرن چه تینن زمان و ده همان دمه ده جی کمیسیونا کل مجلسی هاتبو آوا کرن دناوا او قاس دمك وخبات ذكر والرابورا خوي ده حجده صبات ده وشاند وحتاني نها كو ام لبندينا جبونا كو ايدي وكيجان قاف بيتن آفتن و ده سياسة ده ايدي گفتگوها ورن كرن نقاش السري ورن كرن حمية وانا ما خوست ام دنشاف هري تشتكو دخوازم بجم حتاني نها انجامكي بفرمي انجي جبونا زاگون و چارچوه زاگون حتاني نها کو گاو نهاتی آویتن ام دکارم بیشن کو سر اول ام دکارم بیشن کو اویا کماسیه که دوی زیده تر گاو بهاتن آویتن زوتر گاو بهاتن آویتن حتی نینها دوی ام گلک ری حوجبو ام بمشیانا گلک تشتام پیشیا خوشی بهشتانا لی جدست پیکام بیشن فسح کرنا پکی که چک شوتاندنه و حتی نینها سالک درباس بو لی هیجی او شروانن کو چکن خوش شوتاندن لبر حمی جهانه لبر حمی رایگشتی جهانه شوتاندن و خواستن ایدی تولی بجن جیانا سویل ببن ری لبروان نهات فکرن هیجی نهاتیه فکرن هیجی او زاگونا چارچوه زاگونه هیجی نهاتیه اشکره کرن رایگشتی لسروی جواکی لسروی هی گوتنه خویی ام بجن ایدی آرمانجگرتی هی نکاریه بجه براستی او بوکی که ماسیه که کوی پیواژوی حتی برستای و راپور آماده کردن نگو راپور که گله که خورد بود نوار کاوی خورد بود تیرو ترجه بود همان دمیده و وی راپور پیشکش عالیان کرد مثل عالیین کردی و عالیین حکومت و پیشکشی وان کرد هر دو عالیان وی راپوره یا پلانا به هیکون پیشکش بکن بله کنفرانسا مجی هبو وکی کو دزانن روجا اینه ما اف راپورا خو به رایگشتی را پاره کرد و روجا شمی جی 11 مه تیر مه ما کنفرانس خو لست د سال وگرا چک شو تاندنه ده مبیا آنی بزمان نها ام انجام نامه فرمی آماده دکن ام البت به ام رای دارا و ام بجن کسی کو ام بارا پار بکن و به حمی رایگشتی راجیش خو امویا انجام نامه خوشی پار بکن راپور خو مبرای گشتی را پار بکن ولی انجام نامه هناتی پار بکن اموجی د وان روزا آماده کن و ج آلیگرا راجی ام بشین بله بریز اکتر و از بارم شوپان و کنفرانسی جبر کدروجان بردام کرد نوار کاوش گلی که خورد بو بسا کماسی اندکر یعنی دپیواجه چاره سری تشتکو نهاتنه کرن و دوی بین کرن هم هشیاری لهر دو عالیان دکر هم عالی PKK دکر هم عالی حکومت دکر بانگل هم حکومتیش دکر دو کنفرانس دا گله کسی کو اخافت من نرخاندنی خو کرن دگوتن وان خالان کیمن دوان تشتان دا گاو باویجن yani bu çim götürecek jber ku peşniyarı wan hebu em her dem bejin konferans te dar qisnin hinek tiştadi bejin hinek kim dibinin diwar da pişek em tijadi vi konferansı jber ku peşniyarı wan xort bu tijabu li kaç xas hükümet bicih bine neyne ev ne diyare li hinek xort bu mesela عالیه هفسروکا ihade نرخاندنا خود دبی گلک دبی جداکاری نکه ناف کسین کو ودگرن ولات همو کسی بگیر ناف خو افزاگون اگر نه گیر ناف خو دبی کو پیواجو تک بچه وجو صد فکرین گلی احتمال هی کو فی رنگ تک بچه صد فکرم اگر bu niyete katte levvatine o تكوشينا بتشيكا يا شري بتشيكا بشر رابستيني وراك جولي نيتك كتاي وسابه بشبوچه تي وساب تو ارمانشكي وشالوي غوري كارت كافافش كسي go çek تسيدا يعني çek kararı be şid bebrabbe تلقور çe وارشات ذات قتيله مثلا دبيجن دبي ريفبر انت جيه نغرد زاغوني دبي شنگ دبيجن كسي كو ريفبر بك كيبن اد زاغوني د جيه نغرد
Yani kesek o çek ne şoğlandı destevan da heye. Ev dikarim vegerin le reberber ve ne karim vegerin boyla. Eğer bir cudakari hebe ihtimal he ku epevajot tek biçe. Dikari be 5 dikari ber çabuk. Tebeci kesek o çekirmesi o bir çekip karnani. Ama ne ayrı tabii. Hani hükümet bir şekilde binaft ki. Tebeci kesek o çek karnani ben. Bana çekrekine kadar beşin ki dikari le persin o vekile benim demek kari 3 saat, 4 saat, 4 saat. Demek ki deyni, demek ki kurt deyni, demek ki uzun der basla deyni. De böyle demede teşkini kagona ki. Navcı vakit cibi girese ve çakı daha ki bir evliye persin rahat. Kari viyaj beşi. Kese beraber bir tıkazı teşkini kabini tahkimanda beşi. Yani her iki şart şurtu bir havi beşi. Eğer şart gusabi kesek vene gere. Ve çakı teşkini kabini. Kese beraber bir teşab karbini. Peki teşab ifade bir kivan. Hiç şey koyad ki, hiç şey koyan hakkın. Eri. Yani nave go koyad ki var beraber. Lokum mitzane be yani. Ergor mitete çav ya bu ki ve şart le persin ki vet ki. Etbe gere le persin ver hakkım. Mesela jberve ne zelale. Ko ne zelale jberve knab. Jberve rast etmiş. Yani hep soru ki ihtihade döve mesela da tişe god becer rast eji vakit fikrim. Le tişe ki ne kad bejim. Ser konferans yapmışım. Konferans mesele sevk yani se devlete ne ka gotiste bir havi kavmi bun. Minakin cihani je bu demanda Minakin cihani var. Yekşi Kolombiya, yekşi İrlanda bu, yekşi baskı bu. İrlanda hamuta hasbini İrlanda problemi İrlanda Kürdistan'ı ne bekler? A baskı belki ne zihebin. Her bu sadı bejinde. Kolombiya duruyevin. Kolonya bejim ana farç evkeki rehstine ki sosyalist marksist bu. Bir abi Türkiye bir abi. Bana detken dugotin ki şoraşe ki pek bine me rejime ki pergala gibi sosyalist benim bir abi. Şu nuna rebejigo ki me pek nani lebeli vanji be tek neber yani bir abi. Teşekkür ederim. Diğerlikçe veya koyadık ki gava go şarkın dağılıyım o şarkın mevra. Biz çok bir ifade edelim. Devde kob benedi. Yani kesildiğini karbe kesi tek ve o mağlup ki bir abi. Gava gotte ve astı ve çakıt dedin havrodun dedi ki yam devde kobum peş ve cinaça mesele cinaça sarkın. Her roji can dışın şerdvaliyam. Bramberin dedi ki ne be Jibuyem ebukin, lehbukin, lefarkin ki çepkin. Dve mesele de cevap ilo. İlo hani teşekkatı lev kobiyedi. Ne keskesi mağlup ke, o ne ekutçe. Her hoci gava go devam bike, ekuştu çevre. Daha zaman hamiye çem diyor ki peşe kuşuna veresin diye. Basar ikisi de peşe kuşuna atıyorsun diye. Her iki mevçi bu ya. Ev ihtimal gere rabe jole. Bu ve ihtimali rabe edici Avrupa'ya vacı go kuşun çene bin. Tamamıyla bütün diye kuşun çene beşer upa çene biçiye. Bu ve gere gaffe rafet. Gaffe giringe serekeci zagon ki der. Çerçeve ki der ki teveci kabul biki. Tiro veya şartı şurtat tebili peşi xo peş fanaça. Kese gol ali ki şartı şurt ne da peşi gafa betme. Te ve gore. Şartı şurtan ne peşi xo civak şıl xazı tüya. Leveli problem de vedaye. Raya geçti bir şekilde ki ne katiya motivasyon. Raya geçti ya Türk kapşavete motivasyon. Gotiye ki em evki pevajo ki bir havid meşin navejim datinin beterliklerine Türkiye. Yani gava بنابه گفت ترور تی ifade کردن demek ki şeruf perçun rabbe kes silahına takire silah cidani be em gişne armanca xo o encam cidaya ve mesele vi havic davi be yani kes gafeki ne kay demokratik gava ne ka embejin de beşab yekemin da had gotne mesela kayımat çekine tişki o anatı ne kaşkırdı tişki hava dve çerçevede nahati gotun zahidare hükümeti vana gotne Belli. vana gotne Ki gotiyor? Stena veyan kesekine ka gotiyor. Mesela Bahçeli gotiyor, kesekine ka gotiyor. Veya şiraya der ki, şiraya der embejin ki tefam kırın ya berdev ki var ya ji serokomar bixo. Yek jivan gav veya bine zaman embejin ki varaniye zaman vanji veya gotiyor. Hatta yurtuşi ki sana gotiyor. Yani tişi ki gobejin ki megafe ki veya bir babacın ne diye gotiyor. Jiber veya ki em hoçumat ki fers kırın. Çimen bu fers kırın veya bir. Gerbe çakacağım peşe bir şey beşin. Beşik madem ki çek atıya dani jubu çektan ne kesek o çek atın. Kanun ki derken ve hember kanun bir herkesi ve kevbe cudayetin haber amanda tınebe o kes karım bir şekilde ki evliyi çekiyor kodin. O var dahil nav cevakif. Ve hem bu. Daha fazla peşi serekemin peşi ko. Siyasetçi, saziyen sivilci o cevakçı evet. Ve benafkı penasekrina proses etmiş bir. Çünkü her dualici Serviya tfakkirne. Yani fesikrina peki o çek dayını.
سرویت فکن هر دوله اتفاقا سروی اما وکی نکا چه اتفاقی کتنه yani gotlama çevirdim arkadaş. Böyle ekizdim benim. İro tüsügamın peşiye koyuyor. Mesela ben sereke kesi o çek dağıtını bir şekilde evleyi var. Ne yapacak ki o karma siyaseti hiçbir. İro serisi be ben veziri dağda edecek ki heki kesad belki vakit demek ki hem siyaseti juan kadar kapkın. Ben abi. Kesi gotu beji ki az lehe bakım. Do bir şekilde nikata koşun meşa. Ha problem ki bu ki canı hudatani orta o çek girdi desek. Demek ki duhas tişek çaresi yaptı. Ve şartı ve fırsat ne bildi ki o kesam belki buraya siyaset edici ve raju çaresi kırılan mesele ted bu goşe o cib gra gotna hoş. Bu işit beş amreci bira gotnu var gotne çek rabast. Aynen. Brezil fazlonun bas konferans me kırıyor me go minakin cihani javut konferansında mesela minakin İrlanda, Bas, Kolombiya. Em dibejin emej ve cudatire. Ev cudahiya me çiye? بس هر دو عالی لحف کرنه مذاکره کرنه آشتک پیکاتیه لجهانی مینا که به رنگی هنه فرق و جداکاریه کردان جوان چیه بیاوه yani se meber demek Brez Öcalan hevditin hata kirin ve gavi Brez Öcalan got edi em bejin hatta na hevditin me müzakere ku em hevfam bikin hev servet bikin لنها هذه أستا يكمن بداوي بو أم ده أستا ديامين قناعة ديامين ده أوجي قناعة جي جتنا زاغونة ده هر وهاجي ستاتو قبل دوی چارچوبه ده نرخین براستی اف کنفرانسی که دم داوی تل درخستن اوانا اگر که ولایت کی دموکراتیک به براستی ام تم دبیجن ولایت دموکراتیک سازین سیویل پشتی قانون سازی پشتی ریوبرن و پشتی امبیجن سازین که پیواژوی دیار دکن سازین سیویل پشتی چاپمنی هزا پنجمین آ دموکراتیک بنا ولاتانه وان سازین سیویل دهمان دمدوان کنفرانسی کل در دخن نقاش و نرخاندنی که دوان کنفرانس دا تکرن انجام که دوان کنفرانس درد کهون هر وها ریجی نیشانه و پیواژوی و رایدار دولت دن که دوی چوا وره کرن جالی حقوقی و جالی زاگونی و ریک چوا وره شوپاندن نقشه ریک چوا وره شوپاندن ریجی نیشاندن ایجا گوا که هم دنیرن براستی وان کنفرانس بنرخن پر بقیمتن لبله گلو دولت چقاس دبیزه ام چقاس کارن بگیجن رایدار بگینن رایدارن دولت و رایدار دولت جی لوان او مزه که جخرا وک میناک وک مدل جه درخن ایجار گوا که امل میناک و مدل جهانی و پیواژویم به وی رنگی ل ایرلندا ل امبیجن کولومبیا یا جی امبیجن ل باسک ل اسپانیای هفدیتینه که پیک هاتنه اوانا براستی هبجی ل افریقای باشورد امبیجن هفدیتنا ده کلارک و امبیجن نلسون ماندلا ده شرط و مرجن وک هف هنه yani gava ku şart u merci vek hev tinebin muhatap xwediyê heman şertan nebin aliyek bi hemû derfetên em bêjin vê demê dewletên yani jalî teknîkî ve jalî teknolojîk ve o ji alî hêza dewletê ve xwediyê hemû derfeta be aliyê din jî li aliyekî girtî ve binirin yani ev neze pêncî roje hevdîtin natiye kirin û kes nizane ka rewş çi ye çawa ye yani her cara ku wisa navber dikeve hevdîtinê wê navberê em bêjin şik û gumanan fikaran bi civakera çê dike anha jî dîsa ew fikara ye lê tiştê ku tê gotin wê divê divan rojê pêş de piştî ku hevdîtin bi serokê meclisê re û bi aliyê rayedarên dewletê ê pêwendîdan revere kirin Brez Öcalan racı ver. Tamam bila bekirin. Ama hatta naha ev peşnumeye ku Brez Öcalan peşkeş kiriye. Aliye devleti çi gotiye. Brez acaba Brez Öcalan ev veger çebiye. Haya vijiye heye. Eğer ku Brez aktarcı ku hemu kes civak u hukuknas cidi bejin ku biryarek ku eret dayin
و ام بيجن زاغونا چارچوبه زاغونی آکو درکه هایا آلیا جتنه به هویت قیمت کوی نامینه دبه کو ام بيجن جواک قبول نکه ام تم دبیجن کو گاوا کو زاغونک جی درکه گاوا کو ام بيجن جبوی وی پیواجو جبوی سلامتیا وی او جبوی سرکتنا وی پیواجو جبوی کو باوکی ام بيجن سرکفتی اف به انجام ببه دوی ev nerine ku civakê hatine girtin daxwazên civakê li ber çava bên girtin û civak jî dizanibe ku divê çarçoveya yasayî de çi heye li gorî wî dikaribe nerîna xwe bêje nerazîbûniya jî berteka xwe jî nîşan bide li welatê demokratîk wisa ye lêbelê niha tiştek nayê zanîn hemû rayedarên dewletê wek qutiyeke girtîne em bêjin rayedarên partiya Dem Partiyê ew bixwe jî li gel ku mahetabin li gel ku di navbera ew de wek rola pirê dileyzin navbera Êmiraliyê û rayedarên dewletê de gava ku ji wan tê pirsîn ew bixwe jî niha di derbarê vê çarçoveya yasayî a ku tê kirin de xwediyê agahiyek zelal nînin ji ber wî jî ev bixwe ne li gorî rihê vê pêvajoyê mirov dikare bêje. Em vekin ser rapora çavdiriya mafê mirovan, komeliya mafê mirovan ya ku amade kiriye diber ku xaleke girîng jî di vê rapor de cî digire. Birêstarî di rapora de dibêje pergala cerdevaniyê divê ji holê bê rakirin û çek destek kesî de divê nemîne çek. Çima mühim e ku pergala cerdevaniyê ji holê bê rakirin dema ku ev veger pêk bê û çarçovê yasayî de qanûn bê derketin ku rê li vegera bê vekirin divê wê demê divê destê cerdevanan de hiç çektune be. Çima mühim ev tişt biyawe? Ku rapora de cîtayî. Rastî ev çekên ku destê cerdevanan de ne ji sedema vî şerî didin xuya kirin rayedarên dewletê jî eger ku em qala çareseriyê dikin û qala em bêjin alîgirên ji xeynî ewlehiyat civakî divê çek di destê kesî de tune be û em bêjin şervanên an jî endamên PKK ku êdî çek û sîlah datînin madem tiştekî vîya wê heye divê ew amûrên şer dema şer ku hatine avakirin û ew amûrên ku yani wekî em bêjin sîstema pergala cerdewaniyê ku ji salên notî hetanî niha di nava gelekî qirêjiya de di nava gelekî sûcdariya de cihê girtine û di nava civaka Kurd de jî taybetî di nava civaka Kurd de wekî saziyekê reş û tarî ye. Ji ber wê yekê jî ger ku çekberdan be û çek şewitandin be, çek ji holê rakirin be, dibe çek ji nava civakê tamamî were rakirin. Çi em bêjin ev cerdewanî jî yek ji wan e. Yani wekî hêzên paramîlîter di wê rolê de misyonekî lêstine misyon dilêzin. Ji ber wê yekê ew wekî hêzeke em bêjin rantî, wekî hêzeke mafyatî li ser gel, zext û zora wî çekî li ser gel ku ew çek hêjî destê wan dibe sibêro dîsa viya bicihbînin dîsa gel ji bûna xwe biparêze wê çi bike xwe bavêje kedirê. Yani ew jî pirsgirêkeka mezin cerdewanî ji destpêkê ve jî em bêjin. Em dibêjin ku divê cerdewanî û pirsgirêkê ku bi cerdewaniyê re ketine jiyana me ew şewitandinên gunda, şewitandina zeviyên xelqê, revandina însana, şêlandina însana, diziya mal û milkê însana, kuştina mal û milkê însana ku bi wan çekên cerdewaniyê ku hatine kirin an bu wê hêza cerdewanî hatiye kirin divê ew jî ji holê rabin. Hewce ew jî ji holê rabe ew xaleke gelekî mühim e. Li ser wê jî em xebat dikin bawerim em bigêjin belkî sala pêşiya me de em raporê jî bikarin bakin lê sûcên gelekî mezin sûcên gelekî mezin kirine li ser vê ji ber wekê em dikarin bêjin ku cerdewanî divê tekez ji holê were rakirin. Yani ji bo cerdewaniyê dikarim vêya bêjim li ser wekî din raporê evvela anîn ziman rastî ev mînakên cîhanê ku melwan hêrt û melwan godarî kir li wan cîha jî pir bihêsanî neçiye serî. Hin dem xetimîne, hin dem pêşveketine, hin dem gelek alî vê nirxandinê dike. Divê ere em mînakên dinyayê tînin berxwe em lê dinerin
لê Kurdan ji wê cudatir e feq û cudakariyek mezin di navbera wan de heye divê em lê binerin em bizanin çi ye çi tişt e lê divê em bawaya xweş çareserek bibînin li gor xwe çareserek bibînin bi vî rengiyê biya weş erd û erd nîgariya ku Kurd lê dijîn ji xwe cudahiyekê gelek mezin di nav çar welatan de nav çar dewleta de wekî hatine perçekirin yanî civakiyeke ji hev hatiye pelişandin ji hev hatiye dûrxistin sînor xistiyan ji ber ki cudahî gelekin cudahiyê civaka Kurd ev 45 sal heta ji destpêka komara Tirkiye heta nivê ew nakokî navbera komarê û Kurdan de gelekî cudahî hene gelekî jî cuda ne rast e lê di hêla çareseriyê de hin xal hene ku bi rastî ew xalên çareseriyê hin xalên gerdûnî ne hin gavên ku hewceyê werin avêtin mesela bawerî dayîna civakê mesela bawerî dayîna hev ji bûnan bêjin çekberdanê hewcehî bi hin hîmû esasa hin bi em bêjin rê û rêbaza hene meriv dikare li raporê neteweyên yekbûyî binêre ku ji bûna van çareseriya ewan jî wekî em bêjin raporekê pîştî ava kiriye hin xalên çareseriyê dişibin hev an jiyana civakê şer û pevçûnên û navkokiyê wan cuda ne helbet ama di hêla çareseriyê de rê û rêbaza çareseriyê de hin xal dişibin hev wekî em bêjin ji bûna çekberdan an jî çek ji holê rakirin piştî wî entegrasyona civakê de kesên ku di vî şerî de di nava wî şer û pevçûnên ewqa salî de zirar dîtine tezmînkirina zirarê wan wandayên me hene ku em wekî komela mafê mirovan bi salan e em li dû wanin û her roja şemiyê em li gelek qadên Tirkiye Kurdistanê em viyatînin ziman wandayê mel kirin divê em حق و حقوق و عدالت دنیا وایج بخوازن ام حقیقت جی دو حقیقت نجی دوی او رژیم حقیقت جی ور آوا کرن تنه وکی کومگو دوان چاره سریین جهانی ده اف خال دشبن هف لی وکی کومگو جواک جداهیه هنه ده تکوشینا جواکی ده جداهیه هنه Birîz aktar eger behsa dibêjin em mesela Kurd wê di zagonê cih bigire javakirina komara Tirkiye heta niha cara yekem wê di zagonê cih bigire ev tişt ev jî nayê ispata ku problema Kurd êdî problemeke yani mesela ev problem wê di nava zagonê cih bigire heta niha wek problem nehatiye binavkirin pirsgirêka Kurd wekî pirsgirêk nehatiye binavkirin di yasayên dewletê de eger ev zagon di ev pêşnime were parlamento wekî ku em pê nas dikin cih bigire wê demê em dikarin bibêjin ku pirsgirêka Kurd di binbana meclisê de hat roja meclisê û hat naskirin ev pirsgirêka Kurd ku heye em dikarin bêjin pêşê ez tişkînêka bêjin wekek Tahîr re bêjin ez wan pîroz dikim komela mafê mirova li gor mîsyona xwe karekî kiriye ji bo raportê yani raportê serê heta dawî min nexwe nêlê bi rastî ama ew kê wan xalê gotên anîna ziman ew kê aka tiştêganê heta pirsî ji mesela cerdevana jî tiştekî giring e giring e cerdevan salê dawî da salê notî de heta nahişî gelek suç bi sebebê ku ew çek destê wan da biye o serbest bûne nahatine cezakirin jî gelek suca kirine mesela bazirganiya tiryakê heta destavêtina jinan gelek şandin biha wî sucê biha wî hatine kirin ji ber wê jî wê gemariyê jî gerek rabeş holê yani xalê gelek giring bak şandin ser wî tiştekînekaj dixwazim dibêjim ev raporta komela maf mero amade kiriye ji raya giştî pêşkêşê raya giştî kir birava mînakekî ve sebebê motivasyonekî ji bo saziye me sivîlê ên lêkaş biha ve dixwazim ama ên lêka tiştekîneka bêjim Kürt bütün nebun hatına hesabından. Yani tümü de hukuka devleti de komara Türkiye'de vakti nebun hatına hesabından. Ve çünkü zamanı Kürdiye tekada xikir. Da hazar mesela haşte da bir havi zagon ki tekabül kin de beçe de Türkiye devleti ko naskiriye. Zamanı vani fermiye yekemin pe va zamanı nekdin. Nabiş Kürdiye ve zamanı edin. Teşekkür ederim ekabanat ki belki kesin çanda Türk be. Kesin Türk, yazı çanda Türk ve. Ko Türk de hasbin ve hasbin kesa bir haveti ifade edin. Kürdi satın öyle. Gama kalite şekilde kat. Lebeli salide hazarı, pişi salide hazarı da vak beşane peşi kadarın 45 dakika yani saatteki bir havit televizyona devlete de pişi de hazarın nahaji bu kanala ki bu
bi zimanê Kurdî weşan çêbû pêşveket bîhavî. Nava kanala jî guhertin heta gotikin TRT Kurdî Belê. bîhav bêjin. Cara yekem bîhavî hatin navikirin. Lêbelê hêjî di zagonê esasî de mesela pervedeyê de o wekî din de jî kanûneka usulî jî kanûna sivîlî a medenî de jî bîhavî şeklekî nehatiye binavkirin. Yani Kürt wek evkekî wek netewekî ya jembêjekî kemnetev jî tibêjî bîhavî jî nehatiye binavkirin. Ji ber wekî de di zagonê de di zagonê tune. Lêbelê mesela Kürt zû de salê dawî de misalên rûtî hetan ka de ewka parlamentoya tê nîqaşkirin. Tê ser ziman Kürt ji not û yekî heta îro ser navê xwe di parlamentoya de jî dikirin. Bi şeklekî jî dikirin. Yani cana bir girsayîkî bi jî dikirin. Cana bir yek çend kesa bi jî girtine. Lêbelê wê jî di rojeva parlamentoya ser kürsiyên parlamentoya vê hatiye ziman. Lêbelê problem ne? Problem tişekî qala tişekî kan be. Em wê qala çekberdanê dikî. 35 biraz şerê çekdarî û rabeste rabejolê. Wê şaxê geldi ser vê serê mujûl bê. Tibêjî ki sebebê çekaş çi bû? Van kesa çima vê çekî girtin destê xwe û bi salayê vê şerê domînin. Ev şer û bi sala dewam kir. Piştgiriya civakê tune bûna gelo bi sala kar bû bi domanina. Bavka salî, 40 salî kar bû şerekî bi domanina. Ne zaman? Ser vê meselê ger were nîqaş kirin. Gokî ev sebeb çi be vê sebebê ji holê were vekir. Ev sebep çi? Mesela Kürt. Mesela Kürt kava ne çar serkirin? Serîs hatayê var. Tergav bêjî her dem tibêjî ki em dev çeka berdan çekî kesî çek de sêwanda bira ve ebrehî werim kim nav civakê. Mesele çareser nake. Lêbelê ama mesela me sereke îro. Yani divê rojevê da. Lê cî ku çek bê axaftin tu nikarin müzakere bikîne. Mesela me sereke çi? Mesela me sereke çi? Bir şeklekî neyên bê rûmetkirin jî. Mesela poşmaniyê kesin bê rûmet çîdikî. Kes neyê bê rûmetkirinê bir şeklekî bir serî hemû her mirovî her mirovekî bi rûmeta xwe xwedî rûmet were dahilî nav civakê bife. Bê rûmet jî neykirin. Zagon bîhavî gerek wekevî kebe nava her kesa da wekev bin. Dibe ki di gor kiryarê wan tikarî wek beşa veqetînî ama tu nebêjî ki yek ji yekê nêka daha makbûltir e. Tu nikarî vê avêjî zagonê de. Yani dubendî nikarî dikî nava. Wî şeklî gava zagonekê derkeve û bê rûmetî jî tune be wekî nêka nîqaşên nêka piştî wê berfireh werin kirinekî. Nebêjî Kürt ji nû va bi rêbazên nû bi rêyên demokratîk ya jî sivîlî wê tê koşîne meşî ji xwe Belê. Ev rapora îhadê me goy raporkî geleke girîng e ji ber ku pêşniyarên xweş kirtiye cih kirtiye û hûn tiştê ku mesela natiye hişê civakê hişên kesên ku vîkarî dikin wan tişta jî fikriye mesela cerdevanî ji wan yeke. Ez borim me gelek caran nîqaş kir lê ev mesela natişê me. Lê mesela îhadê vê lekolîn kiriye hanîtî berdestê me dibêjim ev mesele jî heye. Kesê ku çek berdin vegerin problemekî bîvî rengî li hember wan heye. Dibê evê çareserkirin di serî de. Hûn ev rapor îhadê çawa îşrove dikin ya. من ez barim brez tahir saçaklî na medbîze. Yani raporên ku tên amade kirin û em bêjin şîroveyên ku tên kirin û di derbarê vê pirsgirêkê de ez nabêjim pirsgirêka Kurd. Ez dibêjim lêgerîn û daxwaza çareseriyê ya gelê Kurd û em bêjin wê hewldana tim û tim hewldana înkarê a rayadarên dewleta Tirkiye. Ez eger di raporê de dîsa wek rapora îhadê de jî konferansa ku hatiye kirin encamnameya wê de eger têgehek wisa wek pirsgirêka Kurd hebe pêşniyaza min ev ya wekî lêgerîn û daxwaza çareseriyê ya gelê Kurd were sererast kirin eger pirsgirêk hebe pirsgirêk jî a rayadarên dewletê. Di zagona 1924 da dest pê kiriye 1960 de dîsa em bêjin ewa leşkerî dîsa hatiye nû kirin û di 1980 de dîsa jî hatiye roja nekirin nû kirin. Aynî tişt aynî înkar lêbelê gelê Kurd vê nerazebûn berteka ku gelê Kurd nîşan daye ku bîye sedema 29 serhildanan ku ev 5 salê dawiye ev serhildana 29 wek têkoşînekî 5 sala didome ev bixwe li hemberî vê înkar û ew pirsgirêka ku em dixwazin pênase bikin pirsgirêka ku ji aliyê rayadarên dewletê ve li ser gelê Kurd hatiye ferskirin ev bûye rûdane
لگوری من گرک وره سر راست کرن ها مثلا د کنفرانس ده گلک نرخاندن گلک شیروین پر به نرخ به قیمت هاتنه کرن کج دست بکا آوابونا کماری هاتیا دست بکرن و راست تی گوتن که گلک کرد آواکار اصلی ایوه کماره لگل که آواکار اصلی ایوه کماره جی دست بکی حتی نها هاتیا اینکار کرن اساس لی جبوی که ام دکاربن روپلک نو وکن اف پیواجویا که نها ام تیدا دجین اف بخواه شانسه که سعوده که درفته که روپلک نو وره وکرن و اف شرط و مرجن وکهب و ولاتیبونه که وکهب و هر کس به چاند خواه به زمان خواه به ناسنامه خواه به دیروک خواه وره قبول کرن و اف پیشنمه یا جی چارچوه یاسایی کته آماده کرن جی هیوی بندواری جواکه اوه و که ده دیتن کمیسیون دا جیوانا بجاران هاتن زمان و اف داخواز جی کمیسیون جهاتیه کرن و جی کمیسیون راحتیه را گاندن پیوسته اف داخواز انگل کرد ای سرکه وانا و چارچوه یاسایی دا جی بگرن گاوا که جی بگرن و گاوه مروف دکاره بیجه که اف یا چارچوبه که بکی مروف کاره وکی دموکراتیک بنا بکه و قبول گل کرد و جواکه جی ببینه جغینه ویگا و که دیسا جی ام بیجن پوشمانی وره فرض کرن و ام بیجن اندام ریخستنه ای کنها چک خوشوتان نه چک بردانه و لبنده نه دنابر آوان ورن کاتگوریزه کرن ورن دابش کرن از نا هنا کان امس قدخه سیاست جبوی وان تخن مریته هنا کان جید بلکه دکاربن ورن ل نکاربن تبلی سیاست ببن هناك جي درك يعني ميناك تشتين كتين قوتن ام دبيجن هم السيرفي مجارين بريستايل تشك برسن جبر كود رابورون دا جي كرتي دبيجن كسين كو فد جرن دفي لجنيك چافدري هبك وان بشوبينه يعني لجنيك چافدري وند دبيجن رابورو خود بريستا چاكله لجنيك چافدري دبي بن بانا پارلمانتو ده بن اواكرين وان وگران بشوبينه چما مهمه وتشتي راستی ایرو جوینا که دیسا مهنه کی قاله کر و چند کس ورن و چند کس بکار بنورن او کسین کو بین و بین کودره و او پرسگریکا او لهی و او لکاریه و چواج هولی و تراکرن یا بیامین او کسین کو بین و کودره بجین و دبار چواب کن و چوا تبلی بکار بن تبلی جیانه ببن جبونا تبلی جیانم بجن جواکی بن حوجهی بکیجان ریان هست، حوجهی بکیجان ریبازان هست. دوی آبان همه ورنابا کردن تنه بگوتنا کو ورن بویه وای تنه نابه. دوی ریله بکرن، مکانیزم ورن بکرن، مکانیزم جبو هاتن. اف رقم تونه لی بردست نفسه، یعنی جان شروعات کن مگو بکده 1000 کس وگره. یعنی احتمالک بیرنگی جهیه. مثلا کسی کو وگویا وگرن کدره، لکو بجین. دباره خوی چه بکن رهابیلیتاسیون بیشتر او پیواژه چه بردام بکن انتگراسیون بیشتر يعني رهابيليتاسيون نتجده انتجراسيون نتجده تبليبون جنوب تبليبونا جواكي وچوا بكيجا خلاب كيجا ريبازا راكن دبي او نخشريا في تشتيها بنرن برسيلك هذه مازنكو ام تين زمان مدرابورا دجان زمان و كونفرنس دجي براستي بنافكرنا كوميسيون جي بنافكرنا في بيواجي برسيلك كو تركيا به ترور بنافكرن او برسكريكا كمازنه سريده جروجا اول وجه اندجنا برسكريكا كمازنه و نزيكاهي قد جدا خياناك ام هيفي دكن كون نزيكاهي بارني دوام بك و بك جاربان جاخ لا او برسكريكا كمازنه وكي كما جو جنوبا تبليكرنا جواكي بكيجان ري بازا وبكيجان ميكانيزم يا بي اباكرن وتشاورن مثلا من بیشتر ملیتانین کو 20 سالن زیادتر یان جی بلکه زیادتر جیانه 30 سال 40 سال کو دنوا رخصتنه دنه و ورن کدری و کدری بجیبن و دنوا جیانا خوی روزانه و چوا به دوام بکن و چوا بکاربن تبلی ام بیشتر سیاست ایکو بخوازن تبلی سیاست ببن ایکو بخوازن تبلی ام بیشتر جیانا وکیدن هفش کو تبلی ببن و بکیجان مکانیزمه بنرن نخشریه که مجلس آنج کمیسیون مجلس دوی خالیدتنه
وكي ام بيجن والله هيك قال لك مازنك ام شروش اول باش دبجن ها وكي ام بيجن الجمار يعني هناك وسام بيجن تشافكاني كو دبجن نزيد 10,000 ام بيجن شرفان كو جيا بكاربن ورن هن اوروبا بكاربن ورن انجي ام بيجن جرتيغا هن قرتين كو وهنا دركبن يعني هجمار جيجا سريا 5,000 نهار دستبيكا بلكي اول انجيم بيجن سالا اول لا يعني فان كسانجي تبليبونا وان كيجان ميكانيزماي زاغون وچا تيغا بيشيا خو وان كسا چوا جنوب دستبيك دجما گويت جبونا تبليبونا واني جيانو جواكو بيجن سياست و جيانا ابوري جيانا روجانا جيانا سوسيال يعني تحملوا غلطه قرر ري ورا فكرن قرر ري ورا فكرن وامكان جي ورن فكر جبروا هيك دبي نخشريه هيك هبه ام دسبيك باش دبيجن درافور خو دجمان يا زمان او برسيرك كاري مازنه ام وكي تشا بيجن بغوتنا كمي كنه شعبنا ديتي وكي خو معرف خو بابا جبني بيري تشتكي بيا وي خوياتك بيا وينابه وكي ام بيجن ميناكين جيهانك وماغوشي او جيبان ميكانيزما هاتنا آواکرین لسر وان ميكانيزما ام بيجن شروانين فارقين كولومبيا بالتبليبونا جواكي بوان ميكانيزما مثلا تبليبونا وان هاتيه ام بيجن يو امكان جوارا هاتيه تشيكرن وكيدن الايرا الباسكي هن ام بيجن وان خال هنكي ميكانيزما هاتنا كرن ايرا ام بيجن خو جولي راكريه لشين فين وكي اوي سياسي تدجي قرتنا مثلا جيري كلي یک جوان کسایکو ملیتانه ایرای بره نهاجی پارلمانتره يعني بيوي غير معرفته جبر که دبي وان اساسا هم جهلا ياسايبه یک تونه واسه یک کوزاگون جه دگره يعني دبي تبلي سياسات بخوازن تبلي سياسات ببن بخوازن كارك دجه بگرن دبي زاگون لهم بروان نبي استنجك راد بله رادار انا دبي كاتيجوريزيت كن وكي كيك من اني زمان يعني فيها برسكري كيك براستي هذا ام بيجن كاتيجوريزي جيكرن وسا قوتن ايكو تبلي چالاكي كي وگر مثلا كاتيجوريزي كر گوند كارن وگر وند كل كارن وگر ويدا مي كي وگر كيكو حواله خو بسالانه بوان ري چا بردو وگر گركو نيرينو نيزيكاهي وبنخشري ورا ام بيجن تاشكرن انجي بدن بيشيا هم رخصتن وهم جواكو هم دولت ويابدا بيشيا خو هر کس وبزان بكو ام بيجن جنوب تبليبونا مروان او شربانان و لناف جوات دج گفتگاه ور کرن نقاشي ور کرن و د همان دمه د ناوا و دمه د جي و افخال هدي جي خو بگره و جواك جي اماده و د همان دمه د جي ام بيجن گوهرتنن زاگونی و جي و پیش و چه اما تنه مرف ویاج بيجم داويده لبندواريا دولت جينا ام قادن سيفيل كسن سيفيل كل سر بيجن مافا ديمقراطيه كارو بردك انتخابتن تدكوشن هنك جي بوي كارو شغلو زور وزحمتيكو ام بكشنن لا ام ريادار جي بدن زور زحمتيكو بوغهارن وان زاغونا جي بوغهارن ريل بيشيا ديمقراطيه وكن كو حمي كسن نيرو ام بيجن مساله كردي ام راستي وكي برسكريكا كرديش بنافناكن مساله كرديش بركو او زختو زورين لسر ام بيجن كردا هاتيه كرن نجي مساله كرد بنافته كرن زادتري لي صبروش حمي ولاتين في لسر في اردنيغاريه كو دجين وك عربا وكي اهبازا وكي تشركزا وكي تشچنا تشزان وكي دن هر تشي باوري هبا وكي علويه وكي خريستيانا سوريانا يعني دجوی جداهی همو اینکو دجوا که دا آنا و پارا خوی زور زحمتی گرتنه کو سبرو بزانن او زاگون و او ریکو پیکا نو و وان جی بکار بپارزه لهمبر زخت و زورن هم دولته هم جی کومن هم بیجن کو لوان زور زحمتی و زخت درخه پیشی هم بکار وان جی پارزه هر کس دناوی زاگون ده دبک خوب اولهی ببینه کرد جی عرب جی چرکز جی مسلمان جي ازدي جي علوي جي مخالف جي دخوازي برا جهبي به دخوازي برا مهبي به مكه دخوازي برا كرد به دخوازي برا ترك به دخوازي برا اكبي به هر کس ناوي ده دبي خوب او اولا بو باوريا اولهي برچه به نيرين و نزيكاهي ده او زاگون لغوري و نزيكاهي ده کو ورا اباكرن كارن هنكي كرتاسو صابجم
بله برز اکتر اما مگوی بدوی لجنیا چاودری به آوا کردن خورد راپورا چاودری کمالی ما فهمیدم وجه از جی دگره وجه میناکن سال در باسبوی دا و گم میش دوی لجنه جی کرد یعنی دوی demek kurtardı. لما خبری بس نه خبر دوی پارێزەر مولد اما پشتی میناکێک دابوو 2013 da جوێ da وی دمز بول لجنیا چاودری تونه بونه 2013 fazla da. اره Yani ve gafat avetine de evke de burası eşit navda evke kiçe bu yani komisyona ki vek çavder hinki kese kocu kese şahad bejim komisyona ki gruba ki akılmanda çekir mujvan hinka jwan girtin hinki ne kese ne kaç beştari bu komisyon kata bak komisyon çend herditine kır burası ji ne meşi ama ختم يجيك دا ختم ينا ماشي تشيك نكن بيشو يناتوك دی پیواژو بی رنگی اف گلک گرینگه ya کومک gringa چاودر به tişekine ki tayir kala tişekine kat ki isteri da çıka bir avaz veyad bejim. Diyeceğim ki dına bir şeklik evlehi. Evet, ya mühime ve mefhum evlehi etiniz çıma mi? mühime tişekine kat bejim. Beni minake dünyaya megirte. Beni Kolombiya binerim. Farcı kava def çeka berde pişvile çıbu. Ere gelen ki endamen farcı fermandar ve roji beşler ki bu konferansı bu yekşi. Ji Kolombiya beşler bu. Euro parlamenter elvedri. Lebele kesene kan ev kese go hatın çek berdan o hatın nav civaki çatın seriman. Evleyi var hatın neyse şekli ki evleyi nav civaki de cigirtine ki yani doman ne doman. Çek berdeydi. Jiberi ev yapım. Yekçe herkes neye bir rumet kir. Ya bir şekli ki evleyi vere. Esi siyasi ve kevben. Dualitine kevna beraber. Mesela evka çavdari ve kireka problem ki bir yerde biz gerekse de. Mesela dve meselede çift ilişkinat yani. Cara yekeme komela mafya mirova evki raportaki veya peşniyare civak etike. Tu çekiş böyle bir karaki giringe karaki piroze başı kancacı. Jiberi ام هیدارم سازی سیویل کار کنه موجی میناک بگیرن چه میفرنگی بکن. برز فترونی مگویا اگر اف بما کرد بیاساید یعنی جی بگیر اف پیشنما در بکه و ریل بر و گره و ببه و انجامک بگرج بیاوه و انجامکی گشتی yani بگره اف پیشنما دمه. اگر وکیم بجن مثلا جواک تف داخواز جواک اوه مادام که لحظاتم به و آشتیک چه به پیوسته وان صدمن که حتی نها بونه صدمه دستپیکا وی شری جولی ورن راکن کنو کرد یعنی به مافین یا جی ben پیکرنا مافان اکجالی دولت و لهمبری گلی کرد هاتنه کرن جی شیخ سعید بگره حتی شیخ سعید رضا جی جنازه وان هنجی نایزانین بله. ده جی سال نوتی ام بیجن جی دستپیکا وی شری حتی وی دمی قال 17,000 باوکی فرمی قال 17,000 کسی وندایی کجالی هیزن پاراملیتر این گریداین دولت و هاتنه کرن اوانا هنجی نایزانین جبونا که روپلک نو و به پیوسته گلی کرد و ترک با آواکی راست دکار به هف حمیز بکه دکار به ایشی هف فهم بکه دکار به برینی هف بپیچه دکار به روندکی چاوی هاتنه رجاندن به هف را پاقش بکن و دکار بن ایشین که هاتنه کشاندن به هف را بپیچن اویا دولت رایدارین دولت جی دناف ده دولت دوی وان جبوی وان به حقوقیه نیاجی بن پیکرنین مافان و اینکارا کل سر گلی کرد هاتیه کرن جبوی وی هزید خدا ببینه کجگلی کرد لیبوری نبخوازه. گفت که او سبب هر کس وی بیجه ادی او هستن که بره هاتنه کم کرن ایشین که هاتنه کشاندن وی دکاربن ورن درمان کرن او ایشین که هاتنه کشاندن دکاربن ورن جبیر کرن جی او ادی هر کس باوا کی راست باوا کی انسانی و خشک و براتیا کتی کرن خشک و براتیا کتی گوتن و گل دکاربن به هفرا ستران خشک و براتیه بیش. ام هیدارم استرانه بگه کرده بگوتن. برز تایش و گویا او گرینگه کسی که چافدار بین با پیواژو ریکوپیک بمشه گرینگه و مهمه. اگر او چافدار تونه بی یعنی مثلا لجنه که کو پیشنهاد کریه و نه آوا کرن و دم ام نکارن بحثا ویتشته بکن کو پیواژو ریکوپیک دمشه و اگر ریکوپیک پکتی اگر پیشنهاد بکم مریتی کسی کو ام بحث کنت تشوكم بس كنت جيب بقرة وبكي مريتي كسن شافدار تنبه يعني لجنة شافداري تنبه
ويدمي بروبلم تشب بجين عند كار بس اناليزا وهي ويفان بروبلم دربك ويدمي وند بيجن بله يعني وكي كما جو انا مساله قالكو خواستن چارەسەری به دبيكو او ابچل سال زده ترك وان بيجن شرو پبچون نيكو جي زرار ديتنا حمي ام بيجن ولاتين هي حمي ام بيجن قادن كو هي مثلا جن دبيكو دنابه بدن رنگ جناد نابه دبه گره زاروک نابه دبن جوان نابه دبن گره دبیم بیشن حقوق ناز نابه دبن ین ام بیشن تکوشینا دموکراسی بکن نابه دبن جبوکو اف ببه آشتیا جواکی دبیکو جواک جید ناف دبن دبیکو سازین سیویلین جواکی جید ناف دبن چافدریا یبکن جهر دو آلیا رجی حوجه بکه کیجان ری و ریباز کو گره بدن پیشیا خو ری جوان را بدم بده پیشیا وان آنجی پیشنیار بکه جوان را به جواکی را برای گشتی را پار بکه جبو پیشکتنا آنجی امبیجن جبو ختماندنا جبو کو ری لیوه که جواکی و رای گشتی را کووان راپورا تبلیغ که یعنی مسئله که جواکیه مسئله ایدی جواکا کو امبیجن یعنی ایدی او نیارتی و ناکوکیت نابرا گله کرد ترک ده دبی کو شغل رابه نه تنیز بیاد بیجن برای اداره دولتیش بیاد بیجن بیجن یا 1000 سال هم هفدورانه گله کرد و گله ترک و گله عرب کوسات بلیف کرن یا یعنی مادام روشه که بیایت باز کرن دبی کو هر سه آلیانجی یعنی هر دو آلیانجی یعنی آلیان جواکی هم بیجن کو نهام باز کرن آلیان هر دو جواکی جی دنوا و مکانیزم ایده جی بگیرن وکیم بیجن جوان جن جید ناوی ده جیب گرن کادن سیویل جید ناوی ده جیب گرن سازین سیویلین دموکراتیک یعنی جیه ما پارز ناوی ده جیب گرن کو بکاربن جه هر دو آلیارا جدی سوا کی دوباره چه دبل جه هر دو آلیارا جی وان پیشنیارا وان پیشنیار درخن پیشیا وان شما پیشن کیجان آگاو کیجان انجام گرتنه دی کیجان گاو جبو انجام گرتنه زیادتر مهمن ری و ریباز جیب ده پیشیا هم بده پیشیا حکومت اقتدار هم جیم بجن هر دو آلیان جی ریل بر وان وکه نکو وان بخط مینا بر از هیویدارم دمه که نزدیک ام بحث نوارو پیشنومه بکن وان پیشنیاره کو کاملا ما فهمرو وان کریه ام لهر دو آلیا بکن کو ریکو پک اف واجب مشه زور سپاس جبون در خاندنه و جا جبو تبلی بوناوه نونری کاملا ما فهمرو وان یه هرمه تاریخ چاکل سپاس خوش من سپاس بله وكيكو بريستاي جاني زمان افجلك جرينجا وبيفاجيك دم دريجه اما هر بين الزمان وبس بكن جبكو هذا نا بيشنمه ناتي بردستمه اگر دنا في هفته ده بيشنمه ببرلمانتو نافاروكاي ديار ببه اما جاردن بين روجا واخو وبهفر نقاش بكن نهاج سپاسيا ميوان خودكم بريز ما تبين اكثر سپاس بونر خاندنه ويجا بريز الفاتروني سپاس بواتنا وجبونر خاندنه و ام به هفته جلوه دراب داوید که تماشاوان هجا پیشنومه جارن روزه و می سرکه بو مهانی روزه خو ام نقاش کن هر وها کا وسبه چه به گوتون جالی حکومت نرخانده و به یانا درباره زاگونا چارچوبه کوته آماده کرن حکومت و چه به جه برکو الیکاری حکومت Cevdet Yılmaz nırxandına ki kır udu bir hafta ki kritik peşiyameye, 2 hafta kritik peşiyameye, kan benerin hükümet de bir kritik letişek berdestüneye. Kavi çabuk xurabine van nırxandınan emesi beji de saat 8'tan da jardın le peşiberi webin proje ve ki ger eme leve drabın jardın o binin ser ekranı ve roje ve ku eme xaşbek meyvan xure. Naha xatıre ve şava xoş be hatta sıbe midran ve xiri xoşiyede.